Igranje je najvažniji dečiji posao. Ivane, koju biste igračku preporučili tokom ovog vrelog leta? Izdvojio bih veliki izbor guralica za igračku koju vole i roditelji i deca, a koji pomažu deci u prohodavanju i razvoju motoričkih sposobnosti. Za koji uzrast su namenjene guralice? Od 2 godine pa nadalje postoji guralice koje se mogu transformisati u zavisnosti od uzrasta deteta. U početku roditelji mogu da guraju dete, ograđeno je ogradicom, kasnije se sve skida i dete samostalno može da koristi guralicu. Da li postoji podjednak izbor i za dečake i za devojčice? Imamo veliki izbor boja i za dečake i za devojčice. Za dečake postoje interesantni oblici u vidu automobila ili motora, a kod nekih će decu dočekati i zanimljive aplikacije omiljenih likova. Kad vidim ovako zanimljive stvari, Ivane, žao mi je što sam porasla.